алдындағы көкчебеч олбой-солбой қамшырып, оң теттере теменеп, айғай салып бақырып, ақ қалпақты қырғыздың арбағын айтып чақырып, манас, манас, манас деп, батыр ермаға жанаш деп, Құдай бетін салбай қал, Аллокенің қоңырды жетіп келіп сайсам деп, ат үстінен одарып, башын кезіп алсам деп, ошо кезде ер сырғақ алдын тозо келгенде, берен сырғақ батырды, ал Қоңырбай көргенде, түпке тасы түгел хан, түгел қолдау алғанда, башқа тасы Бабыр хан, бары қолдау алғанда, ошо кезде өреге чоң атасын қойған, бұда қолдап қалғанда, Құдай бетін салбай қал, Аллокенің Қоңырбай, берен сырғақ батырдың, ысығына баталбай, суығына жаталбай, қайрылып найза суналбай, қачырышып тұралбай, қылдай тақол қылалбай, Ералманбет батырға сайып тұрғанын айзасын Қоңырбай тартып алыптыр, ер сырғақтай батырдан Аллокенің Қоңырбай қайрақ açып қалыптыр, қайрылып жолға салыптыр, Аллокенің чоң қоңыр, адырайған оң боғыр, қайрақ açып алғанда, қайрылып жолға салғанда, өзің көрген ер сырғақ арқасынан жеткенде, қату найзан еткенде, алғаранын үстінен Аллокенің Қоңырбай көмөлөнүп кеткенде, қошқауырға бұрқырап, қыр арқасын қарасаң, қалған екен зырқырап, жарадар болып жалдырап, алы кетіп алдырап, шайы кетіп шалдырап, екі көзің алайып, Аллокенің Қоңырбай 12 мүче шалайып, аттан құлап қалғанда, өзің көрген ер сырғақ ырғытасайы ошонды, андан өтіп барғанда, қайра бері бұрылып, қайра келіп қалам деп, Аллокенің Қоңырдың башын кезіп алам деп, Аллокенің Қоңырға бәләкетті салам деп, қылчайып сырғақ қараса, өзің көрген Алманбет жарадар болып жалдырап, алы кетіп алдырап, шайы кетіп шалдырап, алдындағы сарала, сараланың ошонды баштағыдай шайы жоқ, Алла қачар жайы жоқ, ар жақ жағын қараса, жаламазо асқакен жарым бұта қалыптыр, ошоға жақын барыптыр, емің ұшып кетерге, ажалы бөлі жетерге, жаламазодан ошонды ұшып кетсе сарала, Ералманбет батырың ажалы чындап жетерге, жарым бұта қалғанын ер сырғағын көріптір, ал қызықты көргенде, ошондо сырғақ ойнонып, оң жағына толғонып, атаңның көрі дүние, жарым бұта қалғанғы, бұл көргенім жалғанғы, Алманбет өлсе бұл жерде, атаны қоқи арманғы, ертеңгі күні мен өсім, Алла қандай асқырғысқа барғанда, аңгеме дүкен салғанда, ажуайбаққа ер шығып, авам қошай тең шығып, айкөлі манас шер шығып, аңгеме дүкен құраса, өзіңменен бір барған, азызғандың Алманбет, қамаке деп сұраса, қайбетіменен көремін, қай жауапты беремін, андан көрі бұл жерде, Ералманбет батырды құтқарып алып қаламын, айланайын жаратқан, Ералманбет батырды құтқарып алсам бұл жерде, Аллокенің Қоңырға андан кейін келемін, қалаваны саламын, Аллокенің Қоңырдың башын кезіп аламын, деп өшенті ошонды айғай салып бақырып, Алаке деп чақырып, жебеден мұрын жеттеми, жаламазодан құлатпай, өзің көрген сарала, ай сарала будандың оқыра түйген чоңшылбырын апчыды, өзің көрген Алманбет, Алманбеттің ошонды айдалыдан чапчыды, жаламазоға жеткірбей, жебеден мұрын жетіптір, Ералманбет батырды берен сырғақ көйғашқа құлатпастан ошонды. Ошаңа манал өтіп тұрдым, ең айланайын Алаке, таласқа сайған бақ барбы, талтаңдай тұрған чақ барбы, ең қолға сайған бақ барбы, керіліп жаттар чақ барбы, еліңде сайған бақ барбы, қағылайын Алаке, еркелей тұрғын чақ барбы, деп өшенті ошонды, авай салып қараса, ажап қызық тамаша, Қоңырбай сайғаны найзадан, алтын айдар чоқ белбу, азызғандыны жалғызы, айдалынын бетіне, алтын кемер четіне, авайлап көрсең ошонды, қан құйылған етіне, атаған ат құдүйне, өзің көрген ер сырғақ, бақайран жеңген Қаныкей, арнап берген емес пе, чоң ғазатқа барарда, қайра қавыштап, чоң құржунға тавыштап, қамдап берген емес пе, ептеген бір дары, себептеген бір дары,
кайран жеңген Каныкей жердин жүзүн чалдырган, Багдад менен Мизирден издеп жүрүп алдырган, Кытайдын кырма дарысын, кырып ийме сарысын, кайнатма кара дары бар, каста жалды токтотор, ошо каалагандын бары бар, өзүң көргөн ерсыргак, Алмамбет батырың, жарадар болуп жалдырап, айтарын билбей балдырап, Кудай бетин салбай кал, караңгылап көстөрү, тантыр-мунтур сөздөрү, эсиң ооп жатканда, суу кайнатып ошондо, эбеп деген дарыдан, себеп деген дарыдан, медет деген дарыдан, кайра берди дейт, Кытайдын кырма дарысын, кырып ийип сарысын, ичинен шондо берди дейт, кайнатма кара дарыны, каста жалды токтотор, каалагандын барыны, кайратып шондон алды дейт, Алмамбет батырдын жаратынан ошондо, кайта салды дейт, берен сырга көй кашка, эт бышымга жеткирбей, Алмамбет батырды. Ошондон айыктырып алды дейт одон. Жети күн жол кайрап, жыл кайрап, өзүң көр, саралан, кайран көз, жети күн суу ичпей, жети күн чөп жебей, карагаттай коюлуп, ичеген барысы кылдай болуп, чоюлуп, ошол кезде сарала жүрбөй калган, союлуп, атаган дүнүйө, ана ошондо караса алгуржун ичинде нелер бар да, нелер жок. Кайран жеңген Каныкей, чоң азаткан ошондо, арнап берген Каныкей, мээр чөптүн аябай, камдап берген Каныкей, мээр чөптөн алдырып, өзүң көргөн ерсыргак, Айсарала буданга аркы терки чалдырып, эрин алып жайдактап, атаган ат кудүйнө, кудуктуу жерге сугарып, кумдуу жерге онатып, бетегиден чалдырып, аркы терки ошондо ашпышымга жеткирбей, андан эс алдырып, атаган дүнүйө кайрабастан ошондо, Алмамбет батырың, Айсарала буданы экөөүн карасаң, калыбына келгенде, чындап Кудай бергенде, атаган дүнүйө берен сырга көй кашка береги турган Коңурбайга барсам деп, башын кезип алсам деп, кылгылыкты кылсам деп, ушул турган Кытайды калтырбастан кырсын деп, абайлап шондо караса, ажап кызык тамаша, караса көзгө илинбейт, ал экени Коңурбай. Ошондо кай кеткени билинбейт одон. Кеткенинин себеби өзүң көр, Коңурбай, жарадар болуп жалдырап, алып алдырап, шайыгып шалдырап, Коңурбай антип жатканда, алгызык батканда, өзүң көргөн ерсыргак, Алмамбет батырга алек болуп жатканда, жаратын ошондо дары жаап жатканда, Айсарал буданга мээр чөптү ошондо аянбай берип жатканда, ал экен Коңурбай не кылар биле албай, эки көз төрт болуп, ичи күй өрт болуп, бала кетке батыптыр, жарадар болуп жатыптыр, атаган дүнүйө бул кызыкты көргөндө, айбандан артык алгара Коңурбайдын алдына аянбай жетип барыптыр, үстүмө минсе экен деп, айбандан артык алгара төчөчү алыптыр, алгара чөг алганда, ал экен Коңурбай эптеп-септеп, ошондо алгаран жанына сойлоп жетип барыптыр, алгар буданга өөгүнеп салыптыр, өөгүнеп салганда, айбандан артык алгара Кудай бет салбай кал, ошо ордунан тура калыптыр, ерсыргак жеткирбей Аллага качып алыптыр, жер айланып жакындап каспан сууга, ошондо артын көздөй аянбай кайра качты жакындап, атаган дүнүйө каспан сууга барганда, буудай мойн буралып, бута бой бериден буйдалбастан чуралып, аттай жүргөн алгара аянбастан, ошондо таптай жүргөн алгара, төрт аяк жөн эле тактай жүргөн алгара, каспандын кара суусунан аянбай аттап алды дейт, аркы үскө барганда, ал экен Коңурбай калың кара
Эң аны таштап салыңар, кылкылдаган көп Кытай, көптүгүң анын чөп Кытай, өйдөнүн жери чөп экен, уй түгүндө көп Кытай, уйдун дагы түгүнөн, ошондо санап көрсөң көп экен, атагана дүнүйө, өзүң көргөн көп Кытай, кыйгыл кычкыл үндөрү, калмактын арбын сүрөнү, Коңурбайдын артынан найзак керим бир бөлүп, шайлап келет көрдүңбү, балбандарын бир бөлүп, айдап келет көрдүңбү, эсеби жок көп Кытай, кайнап келет көрдүңбү, уй түгүнөн көбүрөөк жайнап келет көрдүңбү, темир аркан торчонду, тегиз канжар колчонду, жүгүрүп жетип барчуну, кармаша келген душмандын жүрөгүн жулуп алчуну, каптап жетип барчуну, колун жулуп алчуну, дап келет көрдүңбү, атагана дүнүйө, сазаң шаңдын калың эл, аркасынан карасаң, түрүлүп келет көрдүңбү, бирден артта калбастан сүрүлүп келет көрдүңбү, ала кандай бурутка, калаймандың ошондо, салабыз бүгүн аябай, деп келишет көрдүңбү, көз көргөндүн бардыгын кармап алып ошондо, жылаан куртуң аралаш, бака менен карасаң, кескелдири аралаш, жеп келишет көрдүңбү, Кудай бетин салбай кал, Кытай келип калганда, Каспан суунун эжегине эми жетип барганда, айбандан артык жаны бар, өзүң көргөн алгара, Коңурбай кулап калганда, аңгыранап жаны бар, кишенип шондон алыптыр, калың кара Кытайга, ошондо кабарды чындап салып турдум. Айбандан артык саралы, кишенеп шондон алганда, кабарды чындап салганда, атагана дүнүйө, өзүң көргөн береги, уй түгүндө көп Кытай, турбай жетип барды дейт, алло кенин коңурду, жарадар буруп жалдырап, алы кетип алдырап, шайы кетип шалдырап, соолуп жаткан жеринде, ошондо таап алды дейт, аллаканды шак коюп, көтүн жерге так коюп, таш сайынган Кытайдын тазалары чогулуп, күрмө кийген манжунун күчтүүлөрү чогулуп, атаңдын көрү дүнүйө, ушу турган Коңурбай, бул Коңурбай өлөтпейм, дүйнө жүзүн көрөтпейм, балекет башка келетпейм, берен эле белели, берен жели бежинге, белли катуу шерели, ушу турган Коңурбай, буруттардын манасы, манасынан кем эмес, айбаты катуу эрели, Кытайдын бели сынатпейм, сынып бели тынатпейм, деп ошентип ошондо, манжунун канын эс кара, чокту кара борончу, чок батырдын бир ошол, кызыл жейрен ат минген, кыл куйругун чарт түйгөн, кырмыз шанын Мурадыл, Мурадылдын жанында, Токшугердин Боскертик, калмактардын ушаңды, чогулушуп барышы, камаллашып калышты. Ошондон айгайды гана катуу салыштың одум. Кудай бетин салбай кал, ошо кез карасаң, ажап кызык тамаша, калың кара көп Кытай, ичинде чоң дарыгер деген бар, адамдын каны жеген бар, жетилдек табышты, ал экен Коңурбай жаратын, ошондо аянбайдар жабышты, чоң дарыгер дегенди, адамдын каны жегенди алдырыш, ошондо чоң дарыгер дегени, адамдын каны жегени, Коңурбайга келгени, тамырың карма, ошондо кармап көрсө, карасаң ажап кыз тамаша, ал экен Коңурбай көзү калган, жылтылдап тамырың көрсө, ошондо араң согуп, былкылдап жарадар болуп, Коңурбай сыргактын сайган, найзадан 12 мүчө, шылкылдап атаган дүнүйө, ошол кезде береги өзүң көргөн, жанагы чоң дарыгер дегени, адамдын каны жегени, ошондо туруп кеп айтып, ойга алайык деп айтып, бүгүн жылыбыз толгондо эр Коңурбай өлбөсө, дүйнө жүзүн
көрбөсө ошо көкөтең чоң буркандын бизге бергени Алла экен. Коңурбай кайрылып артка келгени бүгүн жылдыз толгондо үзүлүп кетсе Коңурбай бул Коңурбай өлгөнү адүйнө жүзүн көргөнү бизден мун бөлгөнү Кытайдын бели сынганы ушул турган Бурутай бурут деген Журутай кылбаган кылганы дебешен ошондо дарыгер андай дегенде Коңурдун камы жегенде жетилик чогулуп Кудайбек салбай кал дарылар алышып Алла экен Коңурдун жаратын жабышып Кытайдын кырма дарысын кырыбый сарысын кайнатмагар дарысын кастажал токтотол каалаган барысын ор жемилдеген дарысын алып кел ошондо жаратын жабышып жатып шон калышып жылдыз толгон кезинде күтүп шон калышып баары калганда Кудайбек салбай кал минтип Кудай урганда Алла экен Коңурбай араң согуп тамыры араң турганда адүйнөн бир жолу көрө тур болгондо Алла экенин Коңурбай сырактын сайган найзадан өлө турган болгондо балакет башкан ошондо келе турган болгондо карагыттай каккандын карап турсаң бели ошо сына турган болгондо Кудайбектин салбай кал күнөөгө толгондо жыбырап жылдыз толуп тур ошондо түн ортосу болуп турду жыбырап жылдыз толгондо түн ортосу болгондо Алла экенин Коңурбай ошондо бир жол кор этип оозунан түтүн ошондо чыккан экен бур этип атагана дүнүйө дарыны жапкан жеринен ошо дарыны берген себептен Алла экенин Коңурбай дем алып шондо туруптур Коңурбай шондо турганда чоң дарыгер дегени адамдын канын жегени эми Кудай берди деп көккө теңири чоң буркан ошо как төбөдөн берди деп айтканым менен келди деп Алла экенин Коңурду көккө теңири чоң буркан кайра бизге берди деп Коңурбай эмиң өлбөйт деп адүйнө жүзүн көрбөйт деп Алла экенин Коңурду теңирим бизден бөлбөйт деп жаратына жабышып ашпышымга жеткирбей Алла экенин Коңурду айыктырып алышып Каспан суунун кечүүсү жалпың өтүп калышып жабуу деп жабуулашып алышып мөндү деп мөндүлөшүп калышып Кудайбектин салбай кал өзүң көргөн көп Кытай кайрылып жолго салыптыр ошо өзүң көргөн санжылкы Алмамбет сыргак көй батыр айдап алган жеринде эсеби жок санжылкы жайнап алган жеринде ошондо көтүнөн жөнөп калып турду аны таштап салыңар Алмамбет сыргак көй батыр ал демине кеби бар ошондон кабар алыңар Алмамбет сыргак көй батыр өзүң көргөн ер сыргак ер Алмамбет батырды эс алдырып алган соң айланып жолго салган соң аянбай жөнөп калган соң калың кара санжылкы түбүрөтү ошондо жалпың айдап алган соң аны таштап салалы батал чокуда калышкан Кабылан Манас ер чубак ал демине кеби бар эмиң ошондон гана кабар алыңар ошондогу Манастын чоң дүрүбү кетмен кең дүрүбү өзүң көргөн ошо чоң дүрүбү Кудайбек салбай кал болоттон кылган сабыбы бар бойтумарсын кабыбы бар чоктой бол кызарган алты мери чойгондо калыбын койгондо чоктой бол узарган тиктеген өлтүргөн алты күн жерлерди аныктап шондо караса аркан бой келтирген кетмен кең дүрүбү ошондо көргөндүн көзүн талдырган тиктеп турган адамдын темелемир кандырган өзүң көргөн дүрбөнү айкөлүм аны алыптыр аныктап калыптыр аянбастан ошондо түздөп
салыптыр дүрбү салып караса ажап кыз тамаша асман ачык жер бүркөп оргу чаң чыгат орган чаң көргөндө айкөлөман ойлонуп оң жагын толгонуп кудай бер салганбы Алмамбет көй батыр жылкыны тийип алганбы карт күрөң башты ошондо кайра жөн калганбы айланай чубагым кирпигим мен катыптыр чалгында жүрүп ошондо жаныма жам батыптыр көрпөчөн салынып ак олпокту жамынып ак каңкыны жастанып кыбыланып баштанып жатып жамбаш талдырып укта уйку кандырып ушул жерге жатайын карк уйкуга батайын айланайын чубагым калың кара санжылкы Алмамбет сыргак көй батыр алдынан тозуп барарсың алдынан тозуп аларсың ошо өмөлүп келген жол болсо көмөт чагып аларсың алың жетпей баратса магага бар саларсың айтканым ушул акыл деп артынан чапчы батыр деп ана ошондой эр манас чубакты жумшап салыптыр ак балтанын чубагы макул деп айланайын батыр деп бул айтканым акыл деп аянбай жөндөп калыптыр алдындагы көк ала атка камчы салыптыр Алмамбет сыргак батырдын алдынан тозуп барыптыр айкөл манас кабылдан ошондо тал чокууда калыптыр көрпөчөн салынып ак олпокту жамынып кыбыланып баштанып ак каңкыны жазданып жатып жамбаш талдырып укта уйку кандырып ошондо коңурукту кош тартканда беш тартканда бек тартып айкөл манас кабылдан алп уйкуну салыптыр аянбай уктап калыптыр атаган ат куудүйнө согушта жүрүп уктаган ошо айкөл манас батырдын ошо байын өлүгүн көрүңүз олум эң аны таштап салыңар Алмамбет сыргак эр чубак ал демине кеби бар булардан кабар алыңар чубак тосуп барганда Алмамбет сыргак батырдын алдынан ошондо чунак тосуп барганда кайра баштан 3 батыр жолугушуп калганда эсеп жеткис санжылкы айдап жолго салганда атагана дүнүйө жал куйругу жылтылдап өзүң көргөн санжылкы эсеп жетпей кылкылдап жер союлуп былкылдап асман ачык жер бүркөк жердин бети чаң болуп акыл айран ал болуп көргөн адам таң болуп кудай бетин салбай кал өзүң көргөн 3 батыр жылкынын айдап алды дейт айланып жолго салды дейт аны таштап салыңар каспан суудан өтүшкөн калың кара көп кыттай айгайды катуу салышкан ал окенин коңуруду айыктырып алышкан ал демине кеби бар эми ошондон гана кабар алыңар олум эң этеги жайык көк күбө ок өтпөгөн бек күбө эр коңурбай дегенде тоодой боюн топчулап туула боюн үпчүлөп нардай болгон ал кара нардай кылып жаратып алдындагы ал кара асман көккө каратып аңдан дөңдөн каргытып аңгемесин арбытып өңү суук калачанын өңү бышкан өпкөдөй сакалына караса сарапты тешип өткөдөй тегерегин карабай теңиз жанын аябай Кыдыр ата карабай кылча жанын аябай намыз үчүн коңурбай токтолууга жарабай көзөгөгөн теңирдей мурду тоонун сеңирдей оозунан чыккан илеби көрүктүн чыккан жалындай муруттарын карасаң айбалтанын сабындай мурундарын карасаң селебенин кабындай өзүң көргөн коңурбай тегерегин карабай теңиз жанын аябай Кыдыр ата карабай кылча жанын аябай өйдө төмөн карабай өлөмүн деп санабай өлсөм өлүп жөнөйүн кызыл чогойрот журтума кызмат кылып көрөйүн атаңдын көрүү буруттун сазайын колго берейин сакал менен муруттун санап туруп терейин кайрып жылкың айдады ошо кайратың анан эми көрөйүн олум дебешен коң төрө кылымды бузган чоң төрө ааламды туткасын кармап турган зор төрө кан коңурбай эр төрө кайраты кат жер төрө алдындагы ал кара ачмаралдай түйүлтүп ач күйсөндөй бөгөлтүп көкүлүн көк чүйүлтүп куйругун жер
түйілтіп ер қоңыр жөнелді ер қоңыр жөнелсе үй түйгін көпке тай қалбай бар үмілде құдай бет салбай қал өзің көр көпке тай қоңырбай артынан жау деп жаулаш алды дейт мөндүлеп қалды дейт мөндірдей бол көпке тай түгелден алды дейт атаған дүние аны ташты салыңар арқасын үш батыр алдемін кебе бар ошонанға бар алыңар қиқырып шын жылқы айдап қырғыздан шық кемеңгер сырғақ жол салыптыр алмамбетші көй батыр арт жағын қалыптыр арқасын алмамбет ерчуақ кеп айтқан деп айтат айланай чуағын ақылы уағың атыңды оз бұра тұр алдыңғы жерге тұра тұр айтқанымды уға тұр шығарбайшыл бір добыш жекенді көл жалғамыш егіне барып тұр қала көр тоғыз қарыш созайса толғап қол алла көр айланай чуағым арчақта қоңыр кел атат алло екен қоңырбай тұшыма тұр келгенде турамнан өт бергенде қатшып бер алдаңдап екетің алдаңдап алмамбетмен қашты деп арбағыман қашты деп ақылданшын қашты деп мақтанып қуат өзімді байқар көрет сөзімді жаныңа жақ келгенде жанда өт бергенде тұшыңа тұр келгенде турадан өт бергенде айқырып жүр қала көр алла екен қоңырды алғаран үстінен аңтарасай сала көр қоңырбай қалса жығылып қол салар азғалар көп болса жазғанар алышар батыр азғалар ошаңар бұнделе болса жазған арадым деп өшентіп алмамбет чуақты жұмшап салыптыр келе жатқан қоңырды кескестеп өзі қалыптыр құдай бетін салбай қал өзің көрген сарала төде болған саралат қисүйегі жік салып төде болған сарала төрт аяғын тік салып белін тартып бекчейіп қош құлағы қойондой чоққысында чекчейіп саралат минип қақчайып ер қоңырбай батырдың жолын тосып чақчайып өзің көрген алмамбет қарап тұрған кезінде алло екенін қоңырды марап тұрған кезінде тұшыма тура келсе деп турамдан өте берсе деп саммап тұрған кезінде атаған ат қудүйне өзің көрген қоңырбай алдындағың алғарат аяға қамшы бір салат алдындағың алғара алқындырып ошонды аянбастан чуратып чаңдартынан буратып қоңырбайдың артынан манжының қанын езғара чабдаратты чуратқан чауышқан жоны сулатқан қиябынан бұл күнді өткен екен вечара 65-ке барыптыр айдарының арқасын ағаралап қалыптыр анын арқа жағында чоқту қара борончу чоң батырдың бір ошол борончу келіп қалыптыр айғайды қату салыптыр мұнын арқа жағында қалмақтардың ушаңды буда келіп қалыптыр айғайды қату салыптыр қызыл жейрен ат минген қыл құйрығын чарт түйген кырмыз шанын мұрадыл ада келіп қалыптыр айғайды қату салыптыр атаған ат қудүйне қиғыл қычқыл үндері қалмақтың арбын сүрені арқасынан қарасаң қалмақтардың ушаңды қоңырбайға кеп айтат кеп айтқанда деп айтат айланайын қоң төрі аламдың тұтқасын қармай тұрған зор төрі қан қоңырбай ер төрі қайратын қату шер төрі аяттың қара сусу бар аңгемелі ушу бар андай жерде қалбасын алмамбет тұру албасын алақтап келіп барғанда аңтара сайып салбасын берен елең белелең берен желі бежінге белін қату шерелең береги тұрған бежіндің белі сынып қалбасын айтқаным ушул ақылды ақар деп аялдап чапчы батыр деп қалмақ ушаң айтат кеп ушаң мұндай дегенде ал екенің қоңырбай алдыңқың ердің албайып үстіңкің ердің қалбайып ал ачықтай далдайып ант ішкендей сарғайып 40 мың жыл жаша өлбөгөн елімде бүрі турабы алмамбет тұру алат деп аяттың қара сусына алақтап кіріп барғанда аңтара сайып салат деп қорсом құдай урабы өлсөм өл жөнөйін қызыл чоғойры жұртыма қызмат қылып көрөйін қайрып жылқы айдады қалтырбастан бөлөйін ажалым жетсе өлөйін асылым болса көрөйін ажалым егер жетпесе манас түгіл ар жағы алмамбет қошо тұрса да
ошо баштарың ошуп жөнөйүн одом деп ошентип Коңурбай оозунан түтүн буркурап, көзүнөн жалын шыркырап, карын көргөн адамзат карай албай зыркырап, атагана дүнүйө алдындагы алгара, баскан ташы быркырап, жаңгазандай тоңчоңданкан как төбөдө чыркырап, Кудай бетин салбай кал, чаң асманда буркурап, аркасында көп кыттай ала желек туу болуп, айгай баскан чуу болуп, көк ала желек туу болуп, көйгөйлөгөн чуу болуп, желеги туудан бөлүнбөй, жердин жүзү көрүнбөй, асаба туудан бөлүнбөй, асмандын жүзү көрүнбөй, айгай салып бакырып, кытайлар уран чакырып, кылкылдаган көп кытай жөнөп калган жеринде Алоокенин Коңурбай, Коңурбайды көргөндө батыры сынган чочко деп Эр Алмамбет батырдын күйүккөнү бир далай, Кудай бетин салбай кал, Алоокенин Коңурбай аятын кара суусуна, аңгемелүү ушуга тушуна туура келгенде, туурадан өтө бергенде аңдып турган Алмамбет айкырыгы таш жарып, кыйкырыгы баш жарып, кыранын алма качырды, кыранын алма качырса корголдой да калбаптыр. Ошондо Коңурбайдын акылын ором, Эр Алмамбет батырдын ысыгын батталбай, суугун жатталбай, алгараң бура албай, карыга алмаңдын карына каршы тура албай, кайрылып найза суна албай, каршы найза ура албай, Алоокен Коңурбай алдында алгара атка камчы салыптыр, алактап кач алыптыр, бууданга камчы салыптыр, бурулуп кач алыптыр, Коңурбай кач алганда Кудай бет салбай кал, өзүң көргөн Алмамбет айдалын бети деп, алтынан кем чети деп, кабырган өзү деп, өз эмес кара көзү деп, жакшы найзаны сынып кетер кези деп, Кудай бет салбай кал, өзүң көргөн Алмамбет эки жамчы үч сайып, аянбай найза салды эле, түппөгүн найзанын агып чыкты, кызыл кан ошондо чыгып шыркырап, Алоокен Коңурдун кабыргасы быркырап, алдында алгара качып берди, дыркырап, Алоокен Коңурбай аттан кулап, кетереде жерге кулап, жетерде кызыл жейбет, ат минген кыл куйругун чарттүйгөн ошо кырмызы шан Мурадыл кел калыптыр, Эр Алмамбет батырга жетип найза салыптыр, Мурадыл найза сайганда Коңурга сайган найзасын Алакең тартып калыптыр, Кудай бет салбай кал, Алакең тартып алганда Алоокен Коңурбай найзасын шондо кутулуп, алдында алгарас жылконуп, атырыл булконуп, Коңурбай мингечил Алоокен Коңурду алгара мингизип аман алып калыптыр, атаган дүнүйө маң болгондой, кийбиреп мас болгондой, зиңиреп мурунтада жол көрбөй буулугуп калган Алмамбет сүрүнөн ажыдар, түрүнөн Мурадыл таң калды, Кудай бет салбай кал, бетке албай сандалды, каруун келсе кайрат кыл, не кылар биле албай, Эр Алмамбет батырга катталып калды, Мурадыл кел калганда, Эр Алмамбет батырга жетип найза салганда, кагыби найзасын кыранын алып, көй кашка төшкөн найза салыптыр, Кудай бет салбай кал, Мурадыл кал, жыгылып, чаңга баш тыгылып, тозой болгон Бадырбек ошондо кал, жыгылып, топого баш тыгылып, жыгылган өз аты бош, аналы алма, оюңлар арынчер, көп кошун алды эмин кеби бар, эмиң ошондон кабаралың ародом. Атагана дүнүйө Мурадылдын качкан ат, Алмамбет жет албады, чылбырын сүйлө, союлгур чын ошол жерде, калганы кыйгылыгы чыкыл, үндөрү калмактын ары, сүрөнү чоктуугар, борончу чоң батыр, бир ошол ада кел калды дейт, айкырык салды дейт, Кудай бет салбай кал, ошо кез карасаң ажап кыз, тамаша манжунун кан, нескара бууда кел калды дейт, чабдарат чуратып, чаңдартын буратып, айгадыгат салды дейт, таштайын Кытайдын тазалар келди дейт, күрмөгү манжунун күчтүүлөр келди дейт, багалей балкылдап, шу тоту маржан таш кактөбөт жаркылдап, тоту куш койрогу аркасын жаап, калкылдап, уйтугун көп Кытай аркасын карасаң дайрагап кеткендей селдей бол, ошондо каптап келип калды дейт, кара жер ошондо таптап келип калды дейт, каптап
келгенде қазақтың жай ушундай алла кандай кыргыздын артыны берсин бир куудай бай атады урушуп бакка шак жулушуп беркилер калган чарчашып ошол кезде карасаң токшүгер бузгертик эми келип калыптыр эр алмамбет батырга ошондо жетип найза салып турду токшүгер бузгертик киргөкүл кой моюндап бататар коюндап аркасын ошондо эр алмамбет батырга эми жет барды дейт аянбай найза салды дейт айдалын бетине алтын кемер четине эр алмамбет батырдын кан куюл этине аттыны жал бек кармап алдатал кудурет колдой көргөн деп кармап ушундан калма ой ойлоп оң жагын толгонуп ошо уушкан жер карасаң уйган кырда эл экен миң тоо деген жер экен миң тоо ашып белде жок уйган кыргыз элде жок абайлап көрсүң ошондо адамда менде пенде жок эсеби жок кытайдан эйбак чыгып кетпей деп эртелип жетпей деп кошулуп алып чубакка кой десе болбойт сыргакка түпкө кыт жетет го түгөл кырып кетет го деп ишен алла кең эки көз алактап эки бут салактап кароочуптур көзүнөн эми көрсүн чоң пайда эр сыргак өзүнүн аркасында аркасында бозкертик эр алмамбет батырга найза салган буго деп кудай бет салбай кал ак балтаны чубагы найза карма ыкыстап жалгамыш жегинде карап турган тыгыздап аша кез карасаң калмактар ушаңды тушуна туура келгенде туурадан өт бергенде айгай сал бакырып айга ошол кезде эр чубак манаста кура чакырып капталын нетиптир катуу найза нетиптир калдайга бойдон ушаңды аңтарылып кетиптир батырдын бири жыктым деп кара жерге тыктым деп беренин чуба кой кашка найзанын оңду алганча кайра жөн алганча чоктуу кар борончу чоң батырдын бири ошол беренин чуба кой кашка айкырып найза салыптыр эрен чуба кой кашка аянбай кач алыптыр борончу жеткирбей алдындагы көк ала аянбастан ошондо эңкейишти калганда иликтей кол сайылып өрт аянса жаны бар жалгойлуу жайылып талаа түзгө келгенде таманы жер тарсылдап кара болуп ооздук көмөкөйдө карсылдап арандай оз ачылып ак көбүк чачылып бүрүшүп турган туягы чоң табакта жазылып туяк тийген жерлери кемегеде казылып атаган дүнүйө чубактын аты көк ала эл ичинде жүргөндө аңгилик кылып жоңгана бычылбаган мал экен 12 чапса бир баспас ошондой каша ал экен жаабай үч көк ала жаңыдан кыз алыптыр сөөгүн суу чыгып кара бой камыгып бүткөн бой нымыгып аянбай чуркап алыптыр эр алмамбет батырдын алдынан чуба озуптур карагыт аккан журт 42 жерден тозуптур ошол кезде караса ажап кызык тамаша ок жетпесе чубакка ойрото жыл эткисиз кубалап калса кытайды ошол куюм менен жүрсө да ошондо кутулуп кана душман кеткесиз одом көк ала көлөк барында алдырбас чубак жого деп аркасында бозкертик эр алмамбет батырга найза салган буго деп өзүң көргөн эр сыргак алдындагы көкчебич атка камчы салды дейт кыска кармап найзаны бозкертиктин ошондо алдынан чыга калды дейт качкан менен кутулбай бозкертик калды жыгылып тоодой болгон бадырек топого башы тыгылып атаган ат куу дүйнө арка жагын караса мергендери бөлүнүп жайнап чыгып келатат карагытай көп манжу кайнап чыгып келатат нес кара жолой баш болуп карагытай манжуну айдап чыгып келатат темир аркан торчонун тегиз канжар колчонун камдап чыгып келатат уйтүгүндөй кытайды жыйнап чыгып келатат бул кызыкты көргөндө жалгыздыктын дартынан калың жылкың артынан алмамбет чубак жөнөдү алмамбет чубак жөнөсө уйтүгүндөй көп кытай алмамбет чубак көтүнөн ошондо калбай барың өмөлдүң одом алмамбет чубак көй кашка аянбай качып алды дейт айланып жолго салды дейт аны таштап салыңыз ал окенин коңурбай ал демине кеби бар эми ошондон кабар алыңыз ыйралды келген коң төрө ааламдын туткасын кармап турган зор төрө кан коңурбай эр төрө кабыргадан найза жеп
кайда калкым кайда деп атагана дүние калың кара калкымдан бир көрсөмчү пайда деп Коңурбай антип турганда илекелер барышып да жаратынан ошондо аянбай дары жабышып ор жемилдеген дарыны аянбай берип алышып ал окенин коңурду андай мындай дегенче ачып көздү жумганча айыктырып алышып ата канат куу дүйнө ал окенин Коңурбай алдындагы алгара алтындан чылбыр булкунтуп аянбастан жулкунтуп эликтирип булкунтуп эр өлгөндөй жылкунтуп калың колдун артынан кайра жөнөп алыптыр калмактардын ушаңды өлөтпелең сендерди кой дегенмин мен деди Алмамбетти качырбай өзүң кармап бер деди Коңурбай колго баш болду өлбөйсүң деген акшык сөз ошондон оозу таш болду айла жоктон Коңурбай алдындагы алгараны чуратып чаңдартынан буратып Кудай бетин салбай кал кез келген жону кулатып каршы терши сулатып ал окенин чоң коңур адырайган оңбогур аянбай жөнөп алыптыр калың кара көп колдун артынан жөнөп калыптыр кытайлардын дөжөлөй ит суук төргөстөй кетти эле калың кара көп колун баштап алып ошондо эми келип калыптыр жолойдун жайын сураба амурдун башын жайлаган шакарай күчү кайнаган башка атасы Маңгулдан басташканын наң кылган түпкү атасы Маңгулдан туш келгенди наң кылган 7 батман буудай жеп данжыттанган эр жолой 76 бир союп канжыттанган эр жолой 6 батман буудай жеп данжыттанган эр жолой 66 бир союп канжыттанган эр жолой Жакыптын уулу Манас деп кайдан табам аны деп каршы алдыман жолукса калбас эле жаны деп оозунан түтүн буркурап көзүнөн жалын шыркырап каалгадай кашка тиш таруудайдан быркырап карын көргөн адамзат карай албай зыркырап аш бууданды чуратып чаңдартынан буратып кез келүүчү душманды каршы терши кулатып өзүң көргөн эр жолой кез келгенди сойгудай каршы терши кулатып ошондо тындым кылып койгудай одом